malo tau ma we hatan pe o fa pe o ko alo le leipe ha ko mo fi tu no uha o ko uha ka ke pe ke uha lo vai ka o ko uha tu mo to pe ka ke fa ha walking and rocking and coughing today kono hinga be ko uha ka ko pe ha ki ko na ko fa mata lo ki mo ko I don't do it every day I lo ka me ko ki exercise pe ko what you go you know I move my body oko 5 p oko 4 minutes every morning oko probably from machine now I do push up I do sit up as well ka oko na alfa ta no mo eko fai do mana va eko io fai do mana va eko practice eko mana va kaya na ako whakakau ke o mana tu ina ako tala noa tu te hanga o atu ai whakakau whakamana wa tapu ki he sio whakakau pe koe sio whakafilosofia whakamana wa tapu ki he tamai me whae pe matama I he context whakatonga he pia mohono uhinga ko hinga ko ia o ko ia I fo I mohoni I mea peka fo I reality ai o ko manifest ia pe o ko ha ia I he etau pe o ko kaulele ia ki he etau whanonga ko atau tolu I he etau whanonga ko atau tolu koe ko tamai mai whae pe koe mātua pa mai whanau ko ia ka mea koe nā koe ki o tala noa atu ki ai ka o ane afi ko ane afi ki asa pate ane afi pe na walolota ane afi pe koe pana e whai ai I he mau ki I mama kawa na e whai na e whai ai paki pe koe tala noa ki he tala noa toi tapu pia me whai ai tala noa ki he whakamo ui koe si su koe ai kui na whanonga bakbaki pia o ia ka o kui ai me ai na mau inga ia o ia ai he tala noa ki e wesi koe ko tala noa o ia kon hange koe koe ka malanga ni hange koe si su koe o whaka a koe ai kui na ane ngau a ki kerekele na ane ngau a ki kerekele te ki hono whaito o koe hange ka te au na pia moe whawai tapu moia na ai o mix aki ko wari ake mata pa whekau ke alo ki he vai vai o tafitafi ai koe ka pau te mo whatau nga I tala noa ko ia ko mea ia o tala noa ia ki he simplicity o ko tala noa ki I he
sio ko ini ko whakamānawatapu kei. Ko mea o mau inga I hono simplicity pia moe impossible. He pia moe tala noa I ki he. Ko whai ngāhi ke ake kere o wari ai koe mata. Koe whai traditional, pe koe whai indigenous practice ia, pe koe healing, pe koe treatment, pe koe whaitoa. Nai whai e si so ke whakaaki ai koe. That's the simplicity. He koe mea ko lahi taha o e tau sio koe ki he whaitoa. We always sort of like oku tau. Whekumi tau tolu ki he mea koe oku. Whaingata oku tau. Sio lalo tau tolu ki he traditional practice. Kana hanga si suia o whakamahina mai he. O ke ignore si sua mea koe ia e tau traditional practice. Ko mea koe un hanga ko tala mai e ia. Oku. I am in it. Thankful. You do the simple thing first. He rala te tau whenga ke tau he kai teo kau momoko au teo toki alba we to eta mai mea ke hama he kai teo whai ai mana wā kana ngā hama ha. That's the simplicity. And this is the impossibility. Koe. Oku toe. La loni mai ai pe underneath I foi tala noa. Ai, koe mea koe oku impossible. It is possible. Hena koe ai koe. Pe whakawhihu I lewa e. Kau a kōko a pe mai kau. Pe mai kau. Whihu I he kakai. Hei, ke ai. E o mai na e whai to'o ki mua a ki pe ai traditional healing kana kai ke aia. Pe nai I kai pe ke whai to'o a ki ai traditional healing. Ka tari ka ai kuina ne pe ka te wanga ilo. Ka koe mea poko ilo na o kui e nam ānau. Ka koe toko taha ko sisu nganangi ko whai to'o. It's a very important o nofu ai o tokanga I he o tala noa ai whoi tohi ko ia I he whakarea ko aku ke whai to'o. Tala noa ki traditional healing mea koe na koe tu whanua bo mea wanga ke kakai. But when you put Jesus incorporate I he whai to'o, it's possible. Ai mea koe ni ko oku impossible. So koe whai to'o, koe ni oko hanga. Whai to'o ko atau tolu oko hanga teke I he Manavatapu. But I also incorporate eko faith ko ako in God. It is indigenous base and faith.